Hakuna mtu alikuja mbele ya Mungu na muntu wese mbere y'Imana akarudia bila alikuja. Atahe ubwo yaje. Tunaenda kusimama kwa miguu yetu, tugiye guhaguruka ku maguru yacu. Some kitabu cha Mwanzo, some igitabo cy'Itangiriro sura yake ya 8 ibice 8 mstari yake ya 19 umurongo wa 19. Soma pale tusikie. Wahageze asome n'izina rya Yesu. Simame tusome neno la Mungu. Mwenye iko na Biblia Kinyarwanda tusaidie. Mwanzo sura 8, Itangiriro ibice 8. Igitabo cha Mwanzo sura 8, igitabo cy'Itangiriro ibice 8 bari bicaye mu Imana. Imana tubakina ku pastor. Ibice 8. Murongo wa 18. Wende kwa 11 ili tumikishe dakika yangu vizuri. 21 kugira ngo akoreshe iminota y'ineza. Badusome mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati sinzongera ukundi kuvuma ubutaka kubw'abantu, kuko utekereza ko imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze. Isi ikiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshyi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Amen. Amen. Wende ku makuru mbili tena. 22. Ibice 20. Reka ariho dusubira. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Sawa ngaho ku 8. Kuruka aravuga ngo Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byotswa. Amen. Chapia Bwana makofi. Alafu uchukue nafasi uikae. Imana mashini warangiza Yawezekana yashokako hii maneno unaisomaka aya magambo savuga tu, na yawezekana ulishakawahi kuisikia, yashokako anayumvise, lakini kuna kitu Mungu anataka kuzungumza na wewe. ariko hari ikintu nshaka kuganira nawe. Nataka nizungumze kitu, ndashaka kuvuga ikintu anaita kukua rekonesa kwa Mungu. ikintu bakiba Kujua kutoa shukrani kwa Mungu, kumenya gushima utangishimwe ku Mana, kujua fasi Mungu anakutosha, kumenya Imana yagutumye ni kitu ya muhimu sana. ikintu cy'ingenzi ku buzima bwawe. Kristo mingi siku Abakristo benshi muri iki gihe Mungu anawabariki, Imana ibamugisha, Mungu anawatendea muujiza, Imana ibakora ibitangaza, lakini dhambi ambayo inabakia ndani ya ariko Wakristo ibyaha bisigaye mu Bakristo si kwa sababu Wakristo wanazini, si uko Abakristo basambana, si kwa sababu Wakristo wanaiba, si uko Abakristo biba, si kwa sababu Wakristo wanafanya si kazi uko Abakristo bakora icyaha cyose. dhambi ya kukosa kuwa na shukrani kwa Mungu. Icyaha cyo kutamenya gushima Ile ni dhambi inatesa watu ni sana. icyaha kibabaje abantu cyane. Nataka niwaambie kitu kidogo. Ndashaka kubabwira ikintu kimwe. Biblia inasema ya kwamba Biblia inavuga ngo wakati mvua ilinyesha katika dunia, imvura yaguye mu isi, iliponya watu 8 katika dunia. yahaye abantu 8 mu isi, Aliponya watu 8 katika dunia. yakijije Nuru pamoja na tamaa yake, noneho umucyo, Nuru pamoja na tamaa yake, umucyo Nowa n'umuryango we walikuwa ndani ya safina. bari mu mute. Nuru ilikuwa ni shida ambayo ilikuwa imetokea duniani, cyari ikibazo giturutse mu isi, lakini apre Noa kutoka ndani ya safina, ariko nyuma y'uko Nowa ava mu bwato, Biblia inasema akaona ile yote ilifanyika, ntabwo yigeze abona ibyo byose byakoretse. akaona ya kwamba Abona yuko kupona yake gukira kwe haiko juu ya nguvu zake, ntabwo ari akaona ya kwamba abona yuko kupona yake gukira kwe ni neema ya Mungu pekee
Mungu Imana gusa. Akasema ya kwamba Aravuga ngo hivi Mungu ananiokoa, Imana inyishije, Mungu ananisaidia, Imana ifashije, kitu inabakia igisigaye ni kuanze kusema Mungu kumshukuru. ni gushima Imana. Biblia inasema kitu ya kwanza, Biblia ivuga ikintu kimwe, Nuhu akatengea Mungu madhabahu. Nowa yubakira Imana igicaniro. Nataka niwaambie kitu Ndashaka kubabwira ikintu kimwe, kukore konesa kwa Mungu, kugira ngo umubano n'Imana, kukore konesa kujua mambo Mungu anakutendea, kumenya ibyo Imana yagukoreye iko kitu ya muhimu sana. ni ikintu cy'ingenzi ku buzima bwawe. Kwamba nilikuwa mgonjwa, Kumenya ko nari umurwayi, na hii ugonjwa Mungu ameniponya, umurwayi Imana yanyishije. kwamba nilikuwa ndani ya Kumenya ko nari mu kibazo, shida, ni Mungu ananisaidia. Imana iramfasha. Iko kitu ya Ni muhimu ikintu sana, cy'ingenzi, iko kitu ya thamani ni ikintu sana cy'agaciro. ndani ya dunia. Isi, Wewe Ukristo mwenye uko na wowe Mukristo w'umuntu, kuna miujiza ingine hari ibindi bitangaza haiwezi kufanyika bishobora kama kubaho. wewe haujui kwenye Mungu alikutosha. Hari ibindi bitangaza bidashobora gutangwa bitangaza Imana yagutuye. Kuna matawi ingine Hari ibindi bitangaza hauwezi kuipata ushobora kubibona kabla hujakumbuka utaribuka, ile kidogo, kikara bila bikeya, ile kidogo bila bikeya yenye Mungu alifanya kwa maisha yako. Imana yakoze ku buzima bwawe. Nataka niambie mtu Ndashaka kubwira umuntu mwenye iko ananisikiliza, uri kunyumva, nataka nikuzungumzie. ndashaka kukubwira, Biblia inasema Biblia hivi, iravuga ngo Nuhu akatoka ndani ya safina. Nowa ava mu mugi, Alipotoka ndani ya avuye mu mugi, akasema ya kwamba aravuga ngo nitafanya kitu nzakora ikintu itaacha kwamba kizatuma Mungu aone kwamba Imana ibona yuko, pole sana doke pole sana Imana ibona ko ndi umuntu kwa ile kitu ko kuzirikana icyo Imana yakoze. haleluya. Nataka gukora ikintu Nataka nifanye kitu kama kutumi baniona yuko cha kuonesha kama Mungu nakore yusa hakufanyisia Imana yuko Mungu ajua ya kwamba Mungu nalimia hata sistahili, Mungu urukima hata ni neema ya Mungu, aliko nasaka kweli lakini nataka nionyeshe Mungu kile Mungu anafanya. Nataka nionyeshe Mungu alinisaidia, hata wengine walikufa, hata wengine walikufa ndani ya familia yako. Inawezekana kuna lakini wewe ndani ya njia yako, na wengine walikufa ndani ya nyumba yako. Kuna wale ambao walikufa, lakini neema ya Mungu ilituma wewe unaishi. Neema ya Mungu imetuma ile neema ya Mungu sio kitu ya kupoteza, sio kitu ya kupoteza. Lazima ujue ya kwamba kama upo, kama kuna pumua, na chini Mungu alifanya kama niko kujua, na wale walijenga nyumba kisha nyuma mwezi na wale wamechuza hata mbele, lakini hakuendelea. ikibazo ngari Probleme iko abakristo benshi Wakristo wengi tukunze kureba ibibazo gusa, tunaonaka tushuka, tukunze kureba ibigeragezo, tunaonaka majaribu, tukasi imbere y'Imana tunakuja mbele ya Mungu amukurira gusa na tuko na machozi, amukwitura ibibazo gusa, hadi kumu ariko nataka mubwire ko nusu imbere y'Imana ukikuja mbele ya Mungu amukuta Imana akasema Mungu nubwo bimeze gusa, hata niko hivi, nubwo bikomeye gusa, hata ni vigumu, ariko icyo wakoze lakini kuna kila wakuye kuna kweli hageze wengine walipofika yakora kuva hakuwapo, kama yinjiye lakini yakora kuyasoba waliingia hawakutoka. haleluya amen. Abagiye muri operasiyo Na wale waliendaka mu operasyon wakaopelewa, bishyura n'amafaranga lakini wakalipa na pesa, lakini wakakufa. ariko wowe wagiyeyo Wewe uliingia na mituweli de sante tuwele pesa yako, winjirayo umeingia urafungwa wakakutunza, kisha ukapona. haleluya amen amen. Nagira ngo babwire Nataka niwaambie Wakristo, gukomeza kureba ibiri gusa, kuona vibaya Nowa ntabwo yarebye gusa hakuangalia tu, isi yari imaze kurimbuka, watu ili ntabwo kwamba yarebye gusa hakuona ya kwamba ibibazo byabaye byinshi, shida ilifanyika ntabwo kule, yarebye gusa hakuona ibigeragezo majaribu
amemaliza ndani ya alikuwa anamaliza ndani ya akasema Mungu hata vile vimekuwa lakini niko naitika kwamba nimeokoka, naitika kwamba ulinisaidia, najua ya kwamba nipo kuna mtu ambapo amejua kuna chile Mungu alimfanyizia. Haleluya. Inasoma katika watu watatu. Inaweza kama ya kwamba kuna watu ambao wasikie. Kuna mtu hata mgonjwa. Mungu ni mjaraja. Hata kwa ndani ya majaribu. Kuna mtu anajua ya kwamba kuna chile Mungu alimfanyizia. Haleluya. Kuna mtu ambaye amejua kwamba mtibazo kikomeye alifika ndani ya shida kikubwa sana, lakini Mungu akaonekana. Nataka nikwambie, Noa wewe alikufa. Noa naye angekufa. Lakini neno la Mungu linaniambia kwamba Noa akajaliwa neema mbele ya Mungu Baba. Kama soma mlekato ya kutimitumu. Acha niwatafsirie kidogo kwa neno. Neema ni kitu ambacho umepewa huku inakuja na haustahili kupewa ile kitu. Kama na masu. Neema haipanwake na masomo. Neema haitokake hata ndani ya kama. Neema haitokake kwa kuwa neema haitokake unajulikana. Mtu neema ya Mungu ni kitu utaliwita kuya jina lako kwa jinaisha kama utapewa watu kama hauruhusu na upewe pesa au tumikisha tangu lakini kimekuja. Amen. Amen. Inawezekana ya kwamba ile ujumbe wa kupeleka ile business yako ile familia ile ingelisaliwa ndani ya jinsi unatumia lakini neema ya Mungu, lakini kibali ya Mungu ndiyo inafanya ukuu. Ile kwanza Bwana na mashini ziko kitu gani inakuja kufanyika hapa? Miti cha kubarika hapa. Ndugu sikiliza. Mfano mwingi. Biblia inasema. Biblia inavuga. Nyama zilizokuwa ndani ya safina. Nyama spasali Mungu zilikuwa zimehesabiwa. Zilisiwazwe. Hakukukua na mahali huo. Hata kitu moja. Miti mrefu ya kupotea. Ya mtotaka. Nataka pale nataka halia unifuate mzuri univeleze kwa sababu unaweza kuwa uko pale shora kula unasema mimi sina kitu kama mwenye akimti unasema niko na kadogo kama mfite na ndoka nini bora tukia niko kuchukia nyama zote kudunia nyama zote kisiwa zimekufa zali kufa kila ile ibakia aliponiatika no atasema no wala hata mimi wakiana kidogo ndio tigana ningana mimi nataka kuwa rekonesa ninataka kumwesa Mungu nikamele kimani na kwamba mimi na yeye yuko ndio ni mali neema bila pamoja na mimi niko rekonesa nande nitu kapimana bikosi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Akachukua afata ndani ya ile nyama mzuri muri zile nyama kwa ubisi za mzuri sana. Biblia inasema Biblia inavuga akatoa sadaka atamitu alipotoa sadaka mtangitu miujiza alitangaza kukua kwa kutoa sadaka na kumtaba yokuwa taifa ilitokea jaje. Haleluya. Wakati harufu ya ile nyama ijie imumuro ile nyama fika kutua ya Mungu yakise kumana Biblia inasema kwamba Biblia inavuga sauti katoka mbinguni na subuhi ya leo muri iki gitondo akaniambia watashaka kugira abantu kuna sadaka halitu ikitoka kwa moyo iyo ivya mu mutima haisana ni kubwa nimevuga ngo ni nini kutoka kwa moyo iyo ivya mu mutima sauti inatoka mbinguni. Amen. Mungu akasema imani inavuga nimeapa sasa ndarahiye sitaua tena dunia ndirahiye sitondera kulibulisha. Amen. Amen.
Unajua ndugu, walizi muvandimwe, kitu ya Mungu kuwapa ikintu cy'Imana kurahira kitu ya mchezo, ntabwo ari ibintu byo gukina, lakini haikutoka bure, ariko ntabwo bishimisha. hata ya mtu nina hata Nene y'umuntu kwa hii dakika kuri uyu munota fanya meditation, kora meditation. wapi Mungu alikutosha, Ni hehe Imana yagukuye? kitu gani Mungu alifanya, Ni iki Imana yakoze? na wewe umrudishia Mungu, Nawe washushe Imana iki? na wewe kitu gani ulifanya? Ni iki wakoze ku Mana? Sina vitu vingi Njyewe nta bintu byinshi kukwambia, ndashaka kukwanga. wakati yenyewe tukwamo Igihe turimo haiko wakati ya mchezo, ntabwo ari igihe cy'umukino, wakati ya kukaribia Mungu igihe cyo kwegera Imana na unakuwa rekonesa. kandi ukabana n'Imana. Sasa ingine Ikindi gihe uko mahali hapa, hari abantu uko mahali hapa, uri hano, kuna vitu hari ibintu vinafungwa kwa maisha yako, bifunzwe ku buzima bwawe, lazima ni ifunguliwe ngombwa bibohoke kukuwa rekonesa kwa Mungu. biciye ku Mana. Haleluya! Ukitambua ya kwamba Nusobanukirwa yuko kuna kitu Mungu alifanya, hari icyo Imana yakoze, na ndio utatambua nabwo urasobanukirwa yuko utapata nicyo urabona jibu igisubizo ile itati yenyewe uko nayo. cy'ikibazo ufite cyangwa cy'icyifuzo Sasa ufite. probleme ya Noa, Ikibazo cya Nowa, sasa ingine, ikindi gihe wakati alitoka ndani ya safari avuye mu mujyi akasema inawezekana, aravuga ngo birashoboka, kuko siku tena hari umunsi shida kama hii ikibazo nk'iki itafanyika, kizongera kugaragara. lakini Biblia Ariko Bibiliya iravuga, alipofanya, amaze gukora, Biblia inasema kitu ya kwanza, Bibiliya ivuga ikintu kimwe, alijenga madhabahu. yubatse igicaniro. Madhabahu gani? Igicaniro yubatse, Yaliyojengewa igicaniro kinazita yubatse, madhabahu gani? igicaniro kinazita Inajengewa cyubatse ku maisha yako. ku buzima bwawe. Kile gicaniro cyubatse ku buzima bwawe. Ya wapi madhabahu ambayo inajenga kwenye maisha yako? Haleluya! Amen. Madhabahu ilikuwa imebomolewa, Igicaniro cyari cyarasenyutse, hakukuwa madhabahu yote, nta gicaniro cyari gihari munsi. lakini Mungu Ariko Nowa alipotenga madhabahu, amaze kubaka igicaniro, Biblia inasema Bibiliya iravuga ngo akaweka sadaka. atanga ituro. Alipoweka sadaka, Amaze gutanga ituro, Mungu mbinguni, Imana mu ijuru jibu ikatoka, inuma iraza, sitaua, jibu ikatoka, igisubizo kiraza, sitaua tena. yongera kurimburisha, Nazungumza na mtu uraganira n'umuntu sababu niko nenda maliza ukomeye kurangiza asubuhi ya muri leo, iki gitondo. madhabahu gani Igihe gicaniro watatendea Mungu. batangiye kubakira Imana Tu Mungu aseme kitu juu ya kugira ngo Imana ivuge ikintu kuri wowe, Mungu aseme juu ya nyumba yako, kugira ngo Imana ivuge kuri Mungu wowe, aseme juu ya ndoa yako, kugira ngo Imana ivuge kuri Mungu wowe, aseme juu ya tamaa kugira yako. ngo Imana ivuge ku muryango wawe. Nikimaliza Kurangiza ninasema hivi, aravuze ngo Mungu iko tayari Imana iriteguye kufanya kitu gukora ikintu kwa maisha ku yako, buzima bwawe. lakini kitu nakwambia, Nicyo kinakubwira madhabahu ubaka igicaniro yo muri 2023 ufanye n'Imana. Mungu aseme kitu Imana ivuga ikintu kwa maisha ku yako. buzima bwawe. Pia Bwana Kubera Imana bashinzwe